Stovarišta Ogrev u svojoj ponudi imaju keramičke pločice, opremu za kupatila, stolariju, boje i lakove, razne vrste alata, sve za vodovod i kanalizaciju, elektromaterijal, šrafovsku robu, opekarske proizvode, rezanu građu, sve za hidro i termoizolaciju, ogrevni materijal, a u ponudi ćete naći i parkete i laminate. Nova akcija nedelje na stovarištima trajaće do 11. jula. Tokom akcije nedelje na popustu će biti pločice Ginza, Mint i White 60x12 po ceni od 2070 dinara, tuš kabina Venus 90x90 koja će koštati 37.660 dinara, tuš kada Hop 90x90 po ceni od 32.908 dinara i kada Tamiya 160x70 bela sa oblogom po ceni od 42.480 dinara. Na akciji nedelje biće i set baterija Infinity po ceni od 24.165 dinara, WC šolja konzolna sa samospuštajućom daskom po ceni od 13.995 dinara, ugradni vodokotlić TC za 22.824 dinara, kao i Siprofix lepak za pločice od 25 kg po ceni od 1.100 dinara i Kera Color fug masa u više boja pakovanje od 5 kg po ceni od 1.570 dinara. Pored gotovine, robu kupljenu u Ogrevu možete platiti i administrativnom zabranom, platnim karticama kao i čekovima građana. Stovarište Ogrev u Zrenjaninu nalazi se na adresi Lazarevački drum broj 13 i u Melencima u ulici Vujice Vujanova BB. Iz Ogreva podsjećaju da je u toku prodaja stanova u Pančevačkoj ulici broj 10. Stanovi su zidani termoblokom sa izolacijom od kamene vune, imaju rehao prozore velikih formata sa aluminijumskim roletnama, troslojnim parketom, luksuznim kupatilima, klima uređajima i video interfonima. Sve potrebne informacije možete dobiti na broj telefona 063 543 128 ili putem sajta Nekretnine Jovanović.